Ia e te whātalo whātu I le tātou po Palemia me le Feiloa'iga ma le taitai o le tino e peona masani ai I vai aso taitas. Ia, lau fionga o leo wata oto le fina ngalo le Palemia mta upu fo e pei o na sa tuturi loa fo e le atunu. Ia e mese fo tu ingo lau fionga va pe o mea umai ai na ia mawhai au na toi wha ae le plestene au leo wata oto le whai ma Palemia. Sa uno e tūlanga le lau fionga. E la ua whawhongwhonga le tutu I lei lewa la se mea whalililoa. Nasa whaila o lafo. Mo le whate ai na le plestene tu sai mai ai ma le whawai. Ia, na fusa whatino le palot. E le mo se lua vatu. O le whaila sa o sa matu Feiloai il matu vanga nafi. Inga ia wha paki la ko fia mo se la tu finangalo. La le tulanga fatino il palota matu vanga la ia tau. Pe la wha le palota la ia tau wha vanga po il wha sui la vanga. La na fusia i le titala il palota. Na le vulana I le pe kau whakongwan whaipule o le la ko o la ko makai o la ko whaipule e ala le sa o tala no il tae o nei e a teimi tala I palo te ful teimi tau fia I palo tana a whaapaki palo ka uma a whailole unga whapena alvaanga i o sa se sing koi palo kais ba al tulanga la vai palo ka uma como palo ka le vai na kasia ele me ku el malo asi va ngala o kala ilunga fo I fa ngal vai melana ele mo le te ingol vai mo me vai ma popo kal ngo fe tu fa por al fin la ven palo ya le vela sa o fácil si la palo le kalwai ko sanga le te ngenga fe palo ka la le suinga vo ke ngol kula fongo kwao e ya me fa pela a Feiloai ngol va ngai mun mai me don fa ya le vela sa o talo na le na fa mamla ke le foi mea kalai palo kala lola palo ka ya la fale lo faita di ya na do lua minister na ese wala la to lua wa tu la no fa ali cha lo to ya fina ngalo le minister ya wala palo te pe fo no fa mo kale vol me va pena ele me pena kupu ya so to final na tala ya pulale wa no palo ko ni fa nga ye le avo ile fa ya yo kan kai ya e fa pena wingo to fo ye eu vou mo ka yo kile yo ma fili e ono fai ala fa kala fa pena ya la le si manino le tulanga le wa fa manino e pa me le le wa manino fo ne mta o pe na fa manino ina pa me le so ya le tulanga le so sa ne ia tala lo ia ta lo no pasifika ya le wa au mai buta o fiele e kalesia uma le kalesia e fakasa ona wa ia sao kalongo ele minister si koi Feiloai kai fongo koinga pe ese la to fai un ele me wa almeno il comikio le mesi le makanga ole ki akole vo masinga karunga ver kusi makaria ele pela konga ka mai ele awai yang fa wa le o
o whawhiwhia ngai se mangkua o tumange o siwa wha evangelika. Ia e whai fo i pōl ka o le valu le pō. O aera ngai whai launga. Ia o mana sa. E msaro lai se si mea ngai rone kua i le sapaki. E msaro li ka o le avo e o le komikire il malo ke longa se me fa pena. E ai ni. Ele va pela le o e kalo. Ka me solia sa. Mal fa valere nga mea. O le vanga solia sa ka le fa ila so. E makio al mako ngelo kai ki o makalo ale di mo e a mo le fai. O me nga sa fa ia sola. O ke ri ele ise la kuspa ia ngi ise kuspa ia ngas. O ke ia o solia sa ngafi. Al ke le yo o ka ikila e ka mai ka ikila e o isi aoka o lesi e koe ku anga i mea le angoango mau ka whengaluenga le sa lai whengaluenga fo mai whengaluenga fo i mou whengaluenga le au whaerikis nga mea nga whaifo e Yesu e sa moria Yesu walu whaianga wawenga Yesu Tolong ngara ka mai Yesu. Ni se me la ka fi nga lu nga le. O le sabat. Sa fa ya nga lu nga Yesu. Al fa malo. Sa wa kus. Le fa malo lo nga isi ka nga si sa wa. La lo ko ka fi. Ila sapaki. Mal maka ka ya la fa malo lo. Ya lu la Yesu fa malo lo. La oe krilo ni fai fia un mapo sa le mele kula mol kwa elelea ya al karibu pulga Le se swinga o ye a wo ise sala ko e se no ya ele va bela le o ya por la bea al paula le mele ingusiaki ele un kakavale ka ia e ko le kalisi e fakasa la e maka o la ko fa va vale kilo ngia ai mai o maku ka ikila o safa mala ko fa ma lo fionga o le tatuanga e toi pe tapenanga o talonga pasifika nga pe power vai ason kanwai e pe le se tulanga o le vai ai wa nga i ke o ko ya afia mai foi le power ale la o talonga ya la o ma le kuala lo nge koe mosa e vai rera koe kis. Ara whawhitai rau fionga. Ia, mana tāpun muri lau fionga. O le awhetawa inga rawa fionga whape ua whamawai ia le chancellor po o le whaau fo i lea lena whamalo. Le sururu kai au le whakakang fionga ka upunga. Ile whai ala sa. Wa o le vanga whai ia le lipoki le ombudsman. Yang ave foi lá é fomo lá ko ale la wa subject to mambe o mali wal cabinet no ngala kai of ko kang fi Ia nei face fai ni fes vai Ia ole fai unga na tatou po kalame te no se si fa poponga vai so sang se foi Halo